Aramu wa gisiasa na kinyore wonenie wendi wa kuruira giti kia ugavana kithurano gia 2027 no JR Marete na aririte siasa iria ikuthundite giti kiu akiere JR na atarite Amiru gutara uria bakwenda batongeria ta gavana ari muntu kinya utatungata kairi gitine kiu akiongera na kinya kithira Amiru rina atongeria Kathumba bethirwa bari itine mwanya biotongeria thaici kurendeka mtu umwe ruburu augite kiria mwingi tukwenda ni weti na mbere na tekuritirwa ngugi uria kubatere mutugikare na ijitariria Muthuji wa siasa JR Marete na uro kumeriria matagiti kiongavana Amiru kithurano kia mwaka wa 2027 na ciumiritie kuga Amiru iri na atongeria babaingi muno na kinya atongeria bari na kathari akiromba Amiru na ndi atongeria bara bana karra giti kiongavana bakethira bakithaganwa kyo kairi ugani jakwa uria nkuromba Amiru na aria kunde bari itwithirite twina atongeria baba ingi muno kuma 2013 ndira kwagira na devolution na kwina nyabo bari itene kinya mbere ya 2013 bara bari batari be members of parliament andi romba yakwa iriri batu tuchumie tutare antu baberu ututumba kwitha tukithugana ya guchenjia kana mantu jagaruka ende twina antu baria JR na umirite na kiuria ati ukeja gutwike gitarira bari wathanine batethira bakiguna Amiru na mirandi ya witi na mbere na ndina ati akaire bakwenda kumithithira gitumi bachoka kuromba giti kiu kairi omba uchuria kinya ugo ngwa giuria kitirei wa juria atiri ni ate muntu atithithitie miaka 15 iu akwenda gwita kuthithia kairi aya bwa mbere boja iri kinya baria bakarite mbuga miaka 5 mbuga muntu ejite tamu imwe akimbuga ye governor mbuga ungethro nya nusu tamu kana tamu irethiri twari niyo mibango muntu jora tugaga ntuku njega kana muthiri uga siku njema ujulikana asubuhi ntuku njega ya bwiri kumenyekana rukiriri ni ate ungo bathithirie kana mibango ikubekire nikenda twithwa tukimenyaga uria ruju rwetu rugitite atia rukethirwa rukari muthiene JR na ejene ngerekano na murimo jwa nyimba jura juete mpanga Amiru akiuga tajuguti ngavana na jochwira mutarata jo mugaja kurwana na murimo jo gatika mathina jange jara rumirite Amiru mtu wa Amiru betite na mbere baikuja ikansa niwi kukuma 2013 kana nya before 2013 okarandi gurwa achuria kana nya thithia research atwira atiri kina ikyo gituma Amiru bakua kana ni antu bakare baithugani atugaaka cibitari uria tukongera anga daktari anga twina oncologist antu amba guchwa mbere ma imbio yongwe kuria Mumiru nikenda tumba ku avoid bu kintu kira kitubwiri kuthithia riri antu betu nkibwere ncha kabisa ni atiri tutare ni antu baria baiba beru nikenda mantu jomba kugaruka tujomba kuthithia mantu na njiro iria ende twirigirite ugaruruku yani in short you cannot do the same things and hope for different results kwera wa union ita the greatest kana the highest degree of madness ke ripotrante to sheweru weekendi reakwari yetwa ni mutuge kare